namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course namhleta yakhe lola hi kokwani Fonyonyo hi kha endla swa matimba man. Yeah, and then from there hi ya ka Mapele nomhla ku busy blind swilo swa matimba na ko hi khi yela swa matimba and then makumi khi hetela hi xikemara xi nga kumiwa xin'wana ka ha ri busy blind. Yeah, khi sungula hi kokwani Caka vhele vhele kha hi khi tlula vhele vhele khi ya eGiyani hi khi tsutsuma hi ya le ka McDonald's le as you can see a hi ngeneni ya hi khi ya ka McDonald's i ngheneliwa Google okay ya hi khi ya le ka McDonald's eGiyani ni tsakisa ku i nghenini mihisa lowa Google la okay ya hi khi hi nghena ka McDonald's la a hi ni ka Master T ka live hi vona ku endleke yini la alright so a yi ri live kokwani Caka vhele vhele yeah. Ya kwini? Ya kwini? Ayifikangi. Ile ka mani. So a vhele vhele a yi ri na vana va yona ya loyi kha ya ka McDonald's okay a wu vita yi nghena hi sequence na hi junk yo nomtwisa ku nandzika vananga kunene hi nga tsutsumi leyi va yi vitanako i yini proper kwancanga ma swi ta se xikolo xi pfurile vana va vuyini joni se ma swi ta every Sunday ku dyiwa yini na swi tiva ku dyiwa ti-McFeast ku dyiwa tinagese ya ku dyiwa ti-donut ku dyiwa timafini a va odi swa 2000 kokwani Caka swi nge endli na mhlama ma nga borhi ma nga huwi swi nge endleki swi as a head yo suka yi vhele yi ku a va odi swa 2000 like hey guys okay let's continue endleki odani swi nga endleki ntsena ni khome kokwani Caka ti-McFeast mi la tingani 9 i 9 boslet a va kona a va kona na na vana va kona hi vo va tivaka swona no problem 9 large hina hi kule hi kaka hi swi tolovelangi yes if head 9 large McFeast imagine that's crazy I wouldn't Google la yi cost around 153 rand large McFeast la as you can see kwala ve kha include swilo swi nga ta famba ni jamu ka mina swin'wana ni nga hlayi swona but a swona ku va ku na a side na a drink I think a side inani ku va ku va vula machipisi ne and stuff like that even then tlhela ku ta na burger as you can see kwala swa ku hi leyi nga la swa ku loko ri ri kulukumba ya kona swa ku yi va yi ri 153 rand which is crazy 153 times 9 already sa hi ri ka 1300 okay yeah let's go kaka hi swi tolovelangi ni mi nyika yini a mi nga tsakeli hi ti-hot chocolate na mi tlhela mi switimelaka ni mi nyika hi ti-hot chocolate ne okay yimani nyana okay a hi vheti ya ka total price hi twa ku i mani muni kokwani Caka mi ten special hi ri loko se ni edini ya swi ta mali muni yalona mi ta yi vona proper sweswi okay swi nge endleki ni borha ma nga 2259 rand 2259 i swilo swintsongo ngopfu awa a swi fani va ta va tsakile na vanhu ma swi ta every week ma xavisa sweswi na fime kokwani Caka na yeah that's crazy guys yo that's expensive swi tiya kokwani Caka at the moment of to agree ku a xi fike ku fika nka nkarhi wa sweswi a xi fike ku fika guys hi ku spenda a xi fike ku fika wa ni vona mali muni nga yi spenda mina at most like hi one sitting ya swa tipetsana xava kha swi famba ti 100 rand 109 in general ni vona the most ni nga spenda ku ri mali munhu okay triple decker minkarhi liya ni vona okay 200 even then ku na street was 5 la yi ku 100 ni go yeah around 300 at the most ni nga spend in terms of set junk food yeah that's the highest that's the most I've spent overall no vula ka yeah ni nga vula tano yeah at the most so kwani Caka 2.2 a xi ri vafanafana va ka gaza koko hi nge vuli ku xi vula mani xi ri hayi va nge lunghela ka xona a hi vheti ni heta hi tlibiliyani
khakhexe mina ni nga lava ku phikizana na genge ya ka Gaza tangi i vana a ni phikizana na genge hawa swi proper I'm fixing that gang, and then all Americans, men, so fun. Okay, Mundo lifestyle, it's gagash. So in Gavalo be feeling I come Sungo, yeah, lifestyle in overall, like you guys, no Mundanga popul, and can never cover one lifestyle, no Mundanga popul. Yeah, and I say, yeah, that wish gazin. Even then, very sick, Inza, Mapele the boss. So some great news about Mapele the boss. Aku kan and check his account. But kuna shamatimba intention jana in the first post. Yeah, so the initial post aku level ngafika mtsaku he xikhongelo swi endlekele nakambe. Ni nga va mani handle ka wena tatana. A ri dzunisiwe vito ra wena Jehovah wa tintswalo. Welcome home Red Angel, as you can see. Afrika vekela Jeto kwala ni veta yi vulavula na yona ku I dashing, as you can see kwala. So nga vula tani ku congratulations to him. Before we go in detail, it post another post, as you can see on top here. Mnanga fatsala ku mina na ntombilia ya mina Red Angel, as you can see kwala. So yeah, you know, you can see I blind this second shunan. Even the lights here ya chavisa so like no that presence. Yina presence yo karlo I wona so ngavula tani congratulations to him. International ko kani Mapele nge yolo ku say is I side rap music very so ngo classify as his own businesses that angana tona and stuff like that. So ngo view very in full. Oh kambe ana literally traditionally man narvala man go ish say we are high up there and traditional ne otsonzela kunene ingena. So la hi kota ku va hi view in full yi nga na quality ya kahle. I think leyi nga ya sharp ta nghena ka leyi kota ku hi view in full ku yi va endlise ku yini this Jeto. Okay, as you can see, so it's this one leyi yeah yi va yi ri kahle vela ni swi ya hi preference ya munhu yi va yi ri kahle yaleyo. Yeah, it's a very good car. It's a very good car yale. Vo tala mi kha mi yi tiva ku ma kota ku mi va mi hlangana na yona epatwini and stuff like that. So hi leswo Mapele mi tirheni swinene. Yeah, hi leswo xibini swo yi kahle. Even then very se tlhe hetela hi mhaka ya ti-scammer. Last time nga ma hleketa vele ku ri timhaka gagaji very khe ngu linka na xikemara lexi xaka n'wamatatana. Hey, mhaka la yi se helela leyi. Because ku tlhoko na xin'wana xikemara vele xi nga kumeka again xi tirha ku the same way xaka Mavalani. Da hi ka Mavalani. Okay, ku na swikontiri kwala maybe kumbexana nga kuma yinani. I don't think i fikini wa Google ku na swikontiri mas. I don't think ku na swikontiri. Okay, xilungini hi ta hi ka Mavalani. Ni nga yi voni njhani Mavalani? Hu nghena la hi vona. Hayi ko ka Mavalani unfortunately ku na image yin'we ntsena. How is that even possible ku tiko hinkwaro ku na image yin'we? Mi njhani mara wa ka Mavalani? Loko mi fika mi cheka ti-images ta ku vona hayi xilungini. Okay, hayi a ri okay vhete ya kwale ka TikTok hi laha hungu ri ka kona. Yeah, so ku na valungu ne on TikTok valungu loko ni cheka la na yona yi endla swo xavisa ti-iPhones loko ku tsariwile henhla ku brand new sealed genuine iPhones, as you can see kwalana. Munhu loyi a xavisaka ti-iPhones and stuff like that. So na yena a ri ku scam-weni. So xikemara xa kona hayi xi ye xi kumeka na xona. So hi ngo veka la video ya kona hi le hi twa ku endleke yini la hi leswo. Ya ni kume nkulukumba loyi la Giyani la police station I tirhisa mavito ya valungu ku scam vanhu. So loko mi lava tifoni mi WhatsApp 0603057069 nkulukumba loyi kumeka ka Mavalani ni n'wi trace ni n'wi kuma na n'we van'wana mi endla ku ti-fake account mi ku n'we valungu kumbe swiboom kansi ka TikTok, Facebook, WhatsApp mi swi tiva ku ya next IP address ta n'we hi kota ku ti vona mi nge baleki. Se lo ni n'wi kume mhaka ku se a va endlela transaction na n'we van'wana ne ku mi voneni hinkwenu ka n'we mo ti nyika varimi mo ti ndlela varimi favor mi direct account ta hinkwato kwalano danko. So hi leswo valungu mina nga vula ta ku na yi congratulate valungu la ku va yi munhu la kumekini
ya swi kahle a va expose va hisa lava hinkwavo ni lava va kombetela swikandla swa vona hinkwaswo swi kahle swi kha swi endliwa leswi hi kha hi hunguta ti-scam laha ka Gaza wa kasi na swi wa va nga va scam lekule le phela mina nga ku va hisela va tlhela va lava ku scam la kaya hi ku luwa un'wana last time nga mi swona kha scam mavo blanca so un'wana i tlhela scam vala ende i munhu wa kwala kaya twa na valungu waloyi u huma kwala I mean like the scammer i huma ku ri ka mavalano kwala kaya kwa ende va fanafana as you can see hi vona ku age group ya vona kwala 18 to 22 somewhere around there va fanafana va ntsanana va ndlaku swilo leswiwa so swi rhongo ngopfu a va kumiwa va expose-iwa mina ni voni xa rhongo hi xona va va kha va expose-iwa hi ndlela leyi swi va swi ri very very wrong because va va kha va onha ti-business ta munhu phela mi hisalo i va ri ku hansi leni vanhu ngula so then va hisala va fika va scama vanhu va teketela timali so swi fika swi onha business ra valungu ma vona mhaka leyi so loko ku ri vo va lava ku sungula ti-business a va sungula ti-business once va hisala tani ku va va scama ma you see swi va swi ri wrong swi va swi ri very 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 wrong ma vona mhaka so a ni nga vula tani loko congratulations to you valungu hayi swi kahle swa tikomba ku business ra n'wina ri na ntiyiso wo karhi loko ze mi lavalava munhu loyi a scamaka vanhu so hopefully mi ta continue swi va kahle ku ya mahlweni ya hi sayiti ra n'wina hi ku lomu ze mi fika master tc mi va mi kha mi fika ka channel yi fambisaka na ntiyiso so hopefully mi ta mi kha mi famba mi kha mi ndla swin'we swi va kahle hi leswo loko ku ri amukeza subscribe banda kombela loko vuya ematakuxo etakuma ni lo gama 7 ni lo ndzwinyo he khumbo manane loya nga dlaya nunu wa vona ku va xitandini xa wena swi ku nyika kurhula ngopfu na ha ku heta ku rhundela jekeni sweswi hi ku doja nyana ku ya handle hi ku lolowa nyana ku ya handle na ha ku heta ku rhundela jekeni wo twa ku cor hina hi twa ku nandziha wa swi tlhani ti tshuva khele hi nkombeni ku ti wena ku exikhulu nga kona n'wana a nga va ku byela switori va ku fambi ya rhundela le kokota le khoneni le fambi ya rhundela le kule a wu nyumi no rhundela kwalano na mitsakamisi ya wena exitshopana va ku kupa va ku a wu nyumi no hluvulela kwalano i la ku komba yini swihlangi i la ku swi komba yini se wena hala xitandi manyunyu ku tsakisa ngopfu hala hambi wo tela ri ze ri xa hi le ka wena ku na wo ku pfuxa hambi wo tela ri ze ri endla yini a ku na wo ka endla yini i xitwi xingomana xi ku a reti yena khombo ra yena i ta ni kuma ni lo galo wo we matakuxa